ban kentiu ya ka ialehkai football ha East Giant Hills District ki arngot kinong thawan kata uma Kyrmen Syllad na kathan Khliehriat bat ka kong Santa Mary Syllad kila shim ya ka sen jam bantai de ki madan ialehkai ki bala ban ialehkai marsan ngot lani 5 East Side Football Ground ban play ki samla ban yo pentebit ha ka ialehkai football. Umenteri ulayat hu ya kani habakran berkinong thok kubor ha Khliehriat. Uma Kyrmen ula pentip bagi kam na kabenta ban pentre ya kini ke madan menta kalaya chachai. Kata arteli ha Sutnga Saipung constituency bat arteli ha Khliehriat constituency. Ya ka jing pendut pensep ya kini ke madan lamang lingba kapisa na ka DMF. Na kani kapisa ki lamang bansna santeli ki madan ialehkai. Terketel ke we ke project wa dang em under construction kita to kini ki wang artificial turf kini ki madan ki bokian can 5 aside the hagi jinglai luti hagi ki suspension urchang upan na DMF kwa santli the kani de yo iya ki te scheme wa sodli the kani to kijing maya kijing kra lang pun santa le te daw artli che constituency yong kan artli ha constituency yong ada boi which is under construction gatte kini ki man 5 aside the document on go wi ga wa comment maha kham tam ki yut hiti bai phima ga Giant Hills e man go wi na ga thaw mi ki players football ang bun sen ju le ki hetrong mu hetrong ki den mot kam ong chi tom ha madan te ngam ong yo gini kino pai ki ni ma kino pai ki to ki lali pai ki ya ka sap yo kino yele the jupur khat hagini wa kamlu le the document on wa lambai go fund DMF district municipal fund plus katu kan ni ki perlu ki maya ki contribute katu kan ni mo de ya pelang ikat yo ya tipsa chna ga artificial ta hande hagi jinglai luti chwa ka tele de em go jinglai jumpan na sports department the naleng yang sports department minister Murim da eu assurance wa ulai tiu ba de go jingkhole the document on wa hodi minister kat tele Pak Syllad Bartri, oleh kamu sports minister, pynioh bahawa concern mo yarap kam tami iki district mo puyo naga sports department. Ada iki kecing kercan mo kurang ngai skema ya gani ga project uman ro siso kenang wo yo naga sports department ya gani ball artificial turf to man ke stadium ne benta yang ke East Giant Hills borok kawi.